नमस्कार बंधुगण आम पहुँचगलु बर्तमान बरुणेश्वर मंदिर में जेहेतु बरुणेश्वर मेला आज चली बहुत इंटरेस्टिंग यही नुआ है वर्ष आम सांग मैंने बहुत एंजॉय करते ना कौन है जय शिव शंभु जय बरुणेश्वर देवता की जय आउ बहुत वीडियो देखबू आगू भी देखबू बहुत किसी करूँ आ देखु मंदिर पूरा नुआ हो जाए सांग मैंने क्लिप कर फोटो उठा बाहर करके आम आगू जाऊँ मेला बुलचु आस आगे गोटे बढ़िया खेल गाड़ी चलती देख काच गाड़ी गौरांग शिबू आउ सुभाष खास कर मो सांग मैंने मेला बुलूँ जो मैंने भी चाहिए जानवे आज जापान हेलो गाइस आम जाऊँ जड़ी बूटी आदिवासी जड़ी बूटी लगा बर्तमान मंदिर भितर बालुका शिल्पी अच्छी आउ देखेबे बालुका शिल्पी कराई आउ सेल्फी पॉइंट कराई से फोटो भी उठेबे आउ देखे कि आप फोटो उठे पारे बरुणेश्वर मंदिर मेला सबकि बुली पारे आउ नुआ वर्ष नुआ यूथ परंपरार देखिपारे आप नुआ एंजॉय करेंगे जाजपुर जिले में बहुत बड़ बड़े आयोजन जहाँ भी मंदिर बहुत नुआ भी हो जाए सांगसाथी समस्त आम आसी एंजॉय कर शिवरात्रि जागर भी एमती हुए आज जमी हो वेलकम टू माय बैक टू चैनल आदित्य ट्रावेल आम आसि बरुणेश्वर दोली खेलने आम जाऊँ दोली खेलने जहाँ मो भाई कह राम दोली पड़ी मुविंग दोली पड़ी जो मैंने दोली खेलने एंजॉय करेंगे खाली अच्छी आउ 2 दिन चैनल अच्छी आमर मेला अच्छी बरुणेश्वर मेला एंजॉय करवा दोली खेलवा चलो सब दोली खेल एंजॉय करवा चलो स्टार्ट आज तो मेला बहुत जाम अच्छी गाड़ी नहीं गाड़ी रखी तो ठीक बरुणेश्वर मेला रे जो मैंने खायापी इच्छा अच्छी से मैंने जीवे कालिया चाट दुकान तंदूरी मिल चाट एवं दोसा जहाँ कर खुशी खाईपर किसी असुविधा ना आसतु मालिक पाखे कथा आस आज्ञा दोसा के 50 टଙ୍କା आउ तंदूरी मिल तंदूरी 120 चिकेन डेली तैयारी होची आपन डेली तैयारी होची कोनोसी बासी नाही पूरा हाईलाइट चकाचक होटल भलिया जिनस उपलब्ध करिवे देखो दियंतु हला आगे चाउमिन 70 फुल पूरा पेट पूरा खाइबे आ मन भर उपभोग करिया आसंतु आगो देखिबा भाई नमस्कार तुम नाम स्टल आम सबुठी देखुचु सब जगार भी देखुचु ना कि आप सब जगार देखुचु सब एरिया देखुचु मु सबुआड़े वीडियो करुच्ची आंको दुकान देखुचु कटक पुरी भुवनेश्वर कोरापुट मालकानगिरी सबुआड़े आउ सोरडा सबुआड़े थैंक यू भाई पहुँच जाइचु मेलार फर्निचर सब पाइबे ये खाली बापा माँ को छाड़देले बरुणेश्वर मेलार सब किसी पाइबे भाई आम आसुँच कौटू पाइबे अच्छा आम एरिया लोक हाँ ठीक अच्छे आउ कौन कौन बुलिले केबे आसिले बहुत बढ़िया लगे बहुत भल लगुच ना बरुणेश्वर मेला भूलु ना थैंक यू भगवान आउ केत जीव ना यात्रा फात्रा देखो कौ पार्ट देखो हमारा शिवानी बस महाकृष्ण बोली जाऊ जीवन शिवानी पाटर देख बहुत आ पितल जिनस देखिए आ गोटे खटा आचार भी बिक्री हो आचार फाचार भी नेबे है आउ मक्का मक्का आपको देखी आर वीडियो रे आज भी देखो मक्का भी खाई पारे यारे एपटे एपटे भाई भाई स्टल भर आम पशिलु आउ फर्निचर जिनस आप पानी ठंडा जिनस भी पाइपर पानी मेसीन ये मेसीन भी अच्छी आप मेसीन भी पाइबे गोटे बाक्स भी खोजिले बाक्स भी पाइबे जहाँ खोजे आज से पाइबे किसी असुविधा ना आम आज खोजुचु आउ तार फर्निचर भाई मैंने एपटे खाली गडरेज पलंग जिनस सब मिल देखिए बुली बुली देखिए
ବରୁଣେଶ୍ୱରରେ ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯାହା ଖୋଜିବା ମିଳିବ। ଭାଇ ତମେ କହୁନା ଏଇଟା ବରୁଣେଶ୍ୱରରେ ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯାହା ଖୋଜିବା ମିଳିବ। ବାସ୍ ହଉ ନବା ଭିତରେ ଆମେ ପଶିନା ତେଲଟା ଏଇଟା ବା ଭାଇ ଆର ଭିତରେ ପଶିକା କାହା ଭିତରେ ବସିଯିବ ହଉ ଏଇଠି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବରୁଣେଶ୍ୱର ବେଳା ପୋଲିସ ମେଳାରେ ପଶଛୁ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଭାଗରୁ କରାହେଇଛି ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ସବୁ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ସୁଲଭ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଭାଇ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତ ଅରିଜିନାଲ ପୁରା ପିଓର କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲି ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲି ରେଢ଼ାଖୋଲା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଉ ଖଇରାପାଲି ଅଇଁଠାପାଲି ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖେଇଛି ହେଲା ଆପଣ ଯାଜପୁର ସୁଜନପୁର ବରୁଣେଶ୍ୱର ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ବସି ନେଇପାରିବେ ହେଲା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ଏପଟେ ଗଛ ଚାରା ବି ମିଳୁଛି ହେଲା ଗଛ ଚାରା ମୋ ସାଙ୍ଗ ନେବ କହୁଛି ତାର ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନେବ ଏଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସାଙ୍ଗ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେବ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ ମୋ ଭାଉଜକୁ ଦେବ ସେ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ରେଡ୍ ରୋଜ୍ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ସିଂହବାହିନୀ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ସିଂହବାହିନୀ ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲିବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପେଣ୍ଡାଲ ଏଇଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଟକ ସବୁ ହୁଏ ହେଲା ନା କି ଆଉ କେମିତି ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲିଲୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାବା ଯେହେତୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭଲ ତ ଲାଗିବ ହଁ ଆଉ କିଛି ଏଇଠି ଡାଇଲଗ କୁହାଯାଏ ଏଇଠି ପେଣ୍ଡାଲ ହୁଏ ଏଇଠି ନାଟକ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଭାଇରାଲ ନାଟକ ଅଛି ବଡ଼ ବେଦରଦୀ କଳା ସାନ୍ତ ଏଇଠି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଡାଇଲଗ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଏଇ ବର୍ଷ ନୂଆ ପାର୍ଟି ହେଇଛି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସଂଘର ଅଛି ଯେହେତୁ ମୋ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଦେଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ତାଙ୍କୁ ପେଣ୍ଡାଲ କହୁଥିଲେ ବାର ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯେତିକି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ନାହିଁ ଦେଖ ଏମିତି 3 ଥାକ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ହେଲା ପାଲକୋ ଲାଇଟ୍ ପାଲକୋ ସର୍ଫି ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ହେଲା ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ କଳାକାର ହେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୋର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଲା ଆଉ ଯେହେତୁ ଇଏ କରୁଛି ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ବି କାଟୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପେଣ୍ଡାଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପେଣ୍ଡାଲ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପେଣ୍ଡାଲ ଏଇଠି ପିୟୁଷ ଭାଇ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାର ନମ୍ବର 1 ହିରୋ ଷ୍ଟାର ପିୟୁଷ ଭାଇ କିତିଶ ଭାଇ ହୃଷିକେଶ ଭାଇ ମାମା ବାପା ହିରୋ ନିଜେ ଏଇଠି ପେଣ୍ଡାଲରେ ରୋଲ୍ କରନ୍ତି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ପଛପଟେ ଆମେ ଆସିଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଇଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ଆସିଲି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଟିରେ ସେଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପେଣ୍ଡାଲ ପୁରା ନୂଆ ଚକାଚକ ସବୁଦିନ ବି ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ବି ତାର ହାଇଦର ନାଟକ ହାଉସଫୁଲ୍ ଆଉ ତାର ଖାସ କରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର 3ଟା LED ଦେଖିବେ 3ଟା LED ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ପୁରା ଭିଏଫଏକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଏଥିରେ କମେଡ଼ି ରୋଲ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଶିବାନୀ ଥିଲେ ଭିକାରୀ ଭାଇ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଉଛି ହାଉସଫୁଲ୍ କରୁଛି ଲାଇଟ୍ସ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମାଗୁ ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ନାଟୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ପାଇବେ ଏଠି ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମେ ପିୟୁଷ ଭାଇ ଆଉ କ୍ଷିତିଶ ଭାଇ ହୃଷିକେଶ ଭାଇ ଭିକାରୀ ଭାଇ ମାମା ବାପା ଆଉ ଭିକାରୀ ଭାଇ କମେଡ଼ିଆନ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ନେଇ ବାହାରିଛି ଏ ବର୍ଷ ଜବରଦସ୍ତ ସବୁଠି ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଉଛି ରଙ୍କିନ୍ ସାର୍ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳକ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଦେଖେଇଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଏ ବରୁଣେଶ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ଯେଉଁଠି ବି ପଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଦିତ୍ୟ ଟ୍ରାଭେଲର ସବୁବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ।